Ahena mamukele ka Madzenge YouTube channel leyi mi tiselaka swilo swa kahle swilo swa xiyimo xa le henhla leswi nga voyameriki etlhelweni ro karhi na namuntlha ka ha ri na swilo swa xiyimo xa le henhla ku ya amahlweni loko ni ku swilo swa xiyimo xa le henhla ni vula mina amole mahungu mina ni wa xiyimo xa le henhla okay Kalanga mina va amukela kwala ka Madzenge YouTube channel Ka studio Madzenge the King ka studio ya WMCR matsawa a ni nga vula a studio xa WMCR mi nga vulangi ne mi ze mi ni vona ku ri na tinhlampfanyi jimani Kalanga kumbe mi nga va ti-bouncer Kalanga aba subscribe vanhu a na ku va bouncer mi chava na ku famba ni rinda munhu mi ni vulavula na mina hayi n'wini nga mi hayi mara mani la bouncer ya ku famba hi khomishi ba milani ya njhani ya ku tiya yoyo xibamu xa ku endla leya yo lwela bouncerani ya tlakula yi cukumetelani hi va phusha kunene xibamu se swi vula ku loko problem swi leswiya loko se va ku gwaza layani ne se yi chayi nga chayi kahle masita ku karhi wun'wani vanhu va ka hina a hi timhaka ta ku vo rhandza ku lwa na tibouncera ne i timhaka ya ku tibouncera a ti swi koti ku hlamula tibouncera to tala a ti swi koti ku hlamula vanhu lava va ku va ri tlangwini va na ntshikelelo va yisa va va tshembe ku vo va na matimba exactly se karhi wun'wani swi kahle ku u hlamula munhu hi ndlela ya kahle a hi nge Khalanga ni hindlela ka tibouncera a hi nge ku na ntlangu na nghena ne loko ni nghena ni khomi thikithi mina a ni swi tivi ku va ti a ku ngheniwa na cola box ma swi twisisa nyana mi kuma maendlelo ya kona matreatelo ya kona lama ni treatisiwa swona kumbe yi vhungiwa ene no hlamuriwa u hlamuriwa yo vhungiwa a wu se wa ngheniwa u lwela yini munhu mun'we adressa kahle va na enga ene most ya vanhu lava va nwaka byala loko va ri lomu ya byaleni va rivala they forget ku ri okay vete milawu wu famba so because xihoko a ni nkarhi wun'wani se xi teke ndhawu nkarhi wun'wani na van'wani hi ku tsaka ngopfu ku na postara ya one man show ya Funukulu munhu yo vha a tsakisiwa hi sweswi ya vulavula hi sweswo ku na xivutiso xin'wanyana ku na ti nga tsala sweswo ka divutisa ti ku na mihiza luwa wa hala ka hina luya va nge i Bonwise luya wa nto i manager a Mr Post or i sponsor xa Mr Post Baloyi i chomi ya Mr Post hayi naswo hi nga vulavula swilo swo tala i chomi i sponsora i like a ntivi hi nga vulavula swo tala so mi zama yi tsale mhaka yin'wanyana la ka social media a ku why Bonwise a nga endleli Mr Post tigigi hi ku i na mali se vanhu vo tala va ku tigigi ti vulavulaka hi tona ti na mali tona ke xivutiso hi xexo ende hi hlamule hi ku mina hi ku vona ka mina a ku problem ka Gaza u ta endla gigi u spenda close to 25,000 on top of 25,000 ele fanele hakela ti-artist leti u nga ta ti vitana kokwalaho ka gigi yo yaleyo ivi i tlhe i ya vuyeriwa hi mali munhu mi la ku ngheni 50 rand or 20 rand ma swi ta ku nkarhi wun'wani vanhu vo tala va twa nga ku vhele tigigi ti na mali a ti na mali that's why loko va endla tigigi va lava ngo ti-sponsor because loko u lava ngo ti-sponsor mali leya vanhu va nghenaka hi yona yi hakelaka tiqambi yitsongo ngopfu yi nge swi koti ku hambi mo qambi yin'wana n'wana mi ta yi nyika 5,000 yitsongo mali leya yi nge fiki kwalaho so hambi ho Bono a endla event or a endla festival ya Mr Post ku hava lexi a nga ta vuyeliwa hi xona handle ka ku hina hi ya vuyeliwa hi ku vona Mr Post ne tigigi a ti hava mali tigigi so and a swi bohi ku loko mine ri chomi ya Khalanga ni endlela Khalanga yini festival lava yi ti chomi ende ti-fans ta Mr Post ta tsaka hi leswi Mr Post a swi kumaka and lion I think friendship liya it's all about business exactly loko mo yi langutisaka ene xin'wana xi ni tsakisaku hi friendship liya a ti phuntisana letiya a ti phuntisana hala ku na bindzu swi ya mahlweni loko hala i xota hi mike wa xaveriwa ni hleketa kona ku loko a hi nge hala ka Baloyi traka ya Baloyi onakini ni na xoko traka ya Ndlovu ya pfuna letiya ta ka Baloyi hi mavonelo ya mina mara ni tsakisiwa hi leswi
baloyi na mndlovu va hanyisa ku swona tisale dia Mr Post dina munhu ne mata wine vula so ni vone nkarhi lowa loko ta va na rifu ra mhana Dr Joe a diyile tisale dia and most of the time vanhu loko va vulavula va ri dyona na Dr Joe va holova and masita ku misalo ayi ni nga n'wi fanisa na mani mina ni nga n'wi fanisa na Mkhwanazi loko xilo a nga xi twisisi wa vutisa or loko xilo a nga xi lavi wa vula se ende minkarhi nyana ka leya Mkhwanazi ngani mi ti compare na Mkhwanazi and then hi ta nghena minkarhi valo ku ka hina rixaka ra Vatsonga loko u nga lavi mavuno or u nga lavi ku yuziwa va twa nga ku wa va attack decide yani why do like the event organizer I think ba ni vone Gagashi a vula mhaka yin'wanyana mo yi veka straight hi basisa a rivaleni ni vone Gagashi a kha a vulavula ka video yin'wana a ku yehe between Mr Post and Ben Mayengani I choose Mr Post because I choose Ben Mayengani because Mr Post a ngo fika a tlula laya crowd o swi vulisi sweswo I vulavula leswaku swi pfuna yini ku vona ka mina a nga twanani hlamulele ya mina fan ya Mr Post I'm fan ya Mr Post n'wina i mani na hata la ka South Africa leyi hanyaka ka yona loko mi fan ya Mr Post vula ndza mi xava na CD ngopfu ka South Africa leyi hanyaka ka yona u fanele u va straight talk mini fan ya ma mita te hlamulele khale masta mo ranga hlamulele ya ala ku mi basisa vanhu why ni vula so an la mi basisa vanhu mini fan ya mani kalanga ni tiva ku ri hi nga vala mi nga ze jika vula ni straight defend ya solo makamu simple okay kalanga ni ma swi tiva ku na khale ni ri fan ya Mr Post na Dr Thomas Chauke swi helela kwalano mara misalo ya leswi a nga swi vulavisa swona a wu nga ri ku vula ku Mr Post a nge n'wi rambi and leswi n'wi mi swi vulisaka swona swi nga va swo mara a swi nga vuli wa tlula Mr Post misalo na ku loko a vulavula hi kona artist tlula kokwana ni nge hi kona a vula yo artist ya mina na yo kumbe nga yi wona le artist ya mina yi valeta ta vunga misalo ya nga Pitori ku tsakisa ka loko a rhamba tikambi a nga yi ku n'wi miri yini vhiki leri mi nga kuma ku ri na Beni leri taku ku ri na mani ku ri na Mr Post leri ku ri na Sole Makamu leri a ri taku ku ri na mani no ni nga xikombiso ku ri na Oscar Makamu and damani i ntsakisa hi xewani hi minkarhi yo tala loko mo n'wi langutisa ne mihisa luwa i kota ku controla tigigi hi ndlela ya kahle loko o twa trending ya ti-artist hi beef wa mi vitana hinkwenu mi ri two and xin'wana xi ni tsakisaku hi yena don't forget ku mahemo or leswi vanhu va swi vula khale a va ku a ku ri chomi ya Beni leswi ni nga swi tiviku don't forget khalanga me a ni ti tivi timhaka ta Beni ni tiva timhaka ta Mr Post wa mi tiva Beni kasi a nga hanyi South Africa a ni vuli swona leswi a ni ringeta ku basisa ne le ka leya ya marhambelo ne event organizer leyi hi vulavulaka yona yi rhamba munhu hi ku ya hi ku karhi walowo yi langutisi yini budget mara ti-event organizer ta ka Gaza to tala ti fakiwa moya ku munhu wa ku fana na Mr Post va nga n'wi rambi and hi xitalo loko hi langutiseni hi ndlela leyi mi yi hlamusetsaka okay sweswi ni la mi yi basisa why va fakiwa moya mara va ri ka business va pfumela xi se xi ya xaka ngove hi khalanga a ni nga lavi ku swi vula mara xi se ya xaka ngove hi nge se ya ka ku zondiwa hi ku khopoza ngoma kwala vuyakwe mi vula njhani loko mi khoma misa luya loko a tsala risimu a ni swi twisisi ku loko a ni ri ku n'wi interview a ni ta n'wi vutisa ku he ndlopfu mo lorha na kumbe xani mo pfuka mi swi hleketile mo kombiwa hi mikwembu exactly ma twisanyana misa luya wa tsala kambe hi nga tshami hi n'wi vutisa xivutiso lexi hi ku a na swi tivi vana hi interview wa mani lana wa mi ri kona hi ku i mikwembu na yi mi kombaka tinghoma leti a ku hambi i hlamula ku na mikwembu ya ni komba hambi ya van'wana ni va ri va lorha sort of like ya ku lorha risimu va pfuka nampundzu va tsala kumbe vusiku byo so okay mina ne a ni kombiwe hi mikwembu a ni lori
loko no vona swilo sweswi ni tshamini sweswi ni nga tshama kwala loko no vona swilo sweswi ne a hi nge ni vona for example ni vona sato wa un'wanyana swivula n'we mfana solo makamu me that's why disa lejana ne ni nga mi kombisa xikombiso hi risimu lera ro a wu tshame kahle ntangeni hi lo dya mihandzu na nyoka okay siku rin'wana te ni tshamini laha ku ba risimu rin'wanyana lera ro he tintomo ti le ka rhavi ra tona ivi ni ku okay ngoma leyi okay a ni biti leyi yi ri he tintomo a wu tshame kahle ntangeni u lo dya mihandzu biti leyi hi yoho yaleya ivi loko ni ya studio ni fika producer ni ku se ni ta ku recordeni a ku a wo yiva biti ya vanhu ku hava biti ya munhu ya mina hi ku ya hi mina music no va fan ya wona and then na ndleve ya ku yingisela music and just unrand ku vulavula ku mano u chayi yini mana nga chayangi mina ma ta ku ni njhani to be honest ne a ni lahlekisi artist and ni munhu lwaku ni twe tinqambi to tala va ku ina ndleve loko swi ta ka music ni kota na ku twa munhu a kha a vulavula mi kha mi recorda ni ku byela ni ku vulavule ka munhu u le ndzhaku le and we a wu strong i nghenini munhu laha a vulavula and i vulavule we i ri ku recordeni yi n'wi recordini mic ni munhu lwaku so he khalanga sweswo na mitwa mara eka music wa ka Gaza ina Mkhwanazi ku nga loko mi ku ledi Mkhwanazi Mkhwanazi basta ku why no ku xise xa Mkhwanazi ne Mr Post moni mbyela I remember malembe ndaku it was 2012 2011 somewhere 2013 near 2012 2011 somewhere there ne ana ha swi tsundzuki kahle ni khane hinda I think 2012 I mean ni khane hinda hi le ka Nkovani no swi tiva xitori xexo that's why ni mi kaneta ni babiya nkarhi lowa ka Nkovani no hi 2012 hi 2012 hi yeleyo yeah loko ni khane hinda hi le ka Nkovani a ni huma tirhweni ne a ni huma ku agwe na misa un'wana hi Mr Post na Benny Mayengani a ni thonisa mihloti because misa lwa a ni nga swi rhandzi leswi a yi endliwa swona while misa lwa a no hinda ku na ni n'wi vona ni ri taxini nkarhi wun'wani kwala va phumulomu misa lwa famba kula or misa lwa nga yima la movheni ya Mr Post musi hayi loko a no chika a ni tirhisa Blackberry nkarhi wa kona loko a no chika ni teka na do picture ma swi twisisa nyana a ni dirhanda sweswi mi ta hlambanyisa rin'wana ra tinsimu leri na sweswiwani ri nga humi ku mihleketweni ya mina we huza ya loko mo ba tinsimu leti ya hi khalangane a mi swi twisisa ku na mahuza ka Nkovani ma cina mata loko mi vula sweswo ni tsundzuka siku rin'wana ni ri bazini ni khe ni ya kaya futhi okay a hi rhangeni ni basisa ke ni tsundzuka siku rin'wana ni ri bazini kha ni ya kaya ne ku kha ku ba risimu rin'wanyana ra a ku tlanga music video wa Sol Makamu wa risimu album leya hi leyo mite miya ntlangu mite miya kerekeni kasi mi yangi kona pastor kasi mi nyonyovela miti ya vanhu sort of like loko ti ta yimbelela hi rifu ra Papa Joho lahaya ku ni dyondze ku mbuwetela ni ri xihlangi njhani ka album ya kona ni sungule ku rhandza ngopfu Misa lwani ne ku ri ni ku hayi mani Misa loyiwani kahle i mani i huma kwihi mara ni n'wi tiva mara la ku senda ku n'wi tiva mataka rin'wana music wu hi ndlela yin'wana me ni kule ni kha ni ti rhandzela Dr Thomas Chauke ne na me ni kule ni khe ni rhandza Dr Thomas Chauke a ni mativo tin'wana teto kwala ni nga tshama hala ka music wa Xitsonga ne mara ku ri na tinqambi leti leswi a hi nge no nyika xikombiso ni rhandza Dr Thomas Chauke loko no yi number 1 Dr Thomas Chauke ka number 2 a mi swi tiva ku ku na mani mina number 2 a ku ri Chocolate Bar se a mi swi tiva ku laha ka number 2 obviously ku na Chavani we are Chavani ya ku na Chavani Mfana so nkarhi wun'wani ka music wa hina wa Xitsonga lexi xi ni tsakisaka i ku u nga vula ku rhandza ku na key player ivi ku va na anti ni nga swi vitana njhani i neutral ya ni nga vula ku xikombiso loko ni vulavule hi Mkhwanazi ne a vhete ni nghena ka Dodedo ni nga vula ku Mkhwanazi loko a nghena lahaya ka xitulu lexiya u kume ku
se swilo swi onhakini hi mhaka ku ku na loyi se ku nga khale a retiring or a yimini or a nga ha ri kona se ne le musicini i khale Dr Thomas Chauke va nga ha ri ku hi chayeleni ka chumu ne mara a va swi tiva na vona ku va kona va nga ku chayeni ku tifan ta mina ti tsaka as a fan ya Dr Thomas Chauke ni fan yikulu ya Mr Post amuku na anne ka xikombiso xa kuna mhaka leyi ya mfana loyiwa loyi a nga ya a Nigeria mfalo va loyi ni nga vona tona khari laha ka swa ti-video va kha va biri mfalo hambi biri mambo i artist ne i artist Mata why no motsa ko artist ne mata do ka motsa isona ne mata why motsa ko artist ne the artist ka rin'wana to ti famba ti nghenisa ka swilo leswi va nga swi twisisi that's why ani na n'wi ni twe loko a vulavula mfana loyani even though a vulavula like i ririmi mfana loyi bote twa ku vava u ri va lava ku n'wi joyinisa swilo leswi o ka a nga laveki ku swi joyina I don't know ku ri i vulavula hi yini la I think maybe i vulavula hi Illuminati a nga va kha vulavula hi yona because hi xitalo hi tala ku twa ku ti-artist to tala ti le ndzeni ka I think maybe mission wa ku tekiwa a yisiwa le a ku fane a fakiwa ka date or swi nga endleka a nga na ku joyinisiwa ka sweswo a ri ku la ku joyinisiwa ka ku fambisa ti-drugs na leyi yi langutiseni kahle phela ti-artist to tala va fambisa drugs va tlhela va dya drugs and va tlhela va yi dzaha hi swona so a hi langutiseni la why a phuriwa out hi munhu loyi ka nga tirhiki na yena ku na DJ Maphorisa ku na loyiwa lowun'wana Kabza the Small hi vo vanhu lava va nga tirha na yena kha risimu leri a ri nga fika ri trenda leri a ri nga fika ri tsema lembe ka ti-platform ta ti-radio TV mfaluya but DJ nkarhi a nga ya a n'wi phula out leyi a nga n'wi xavela passport ya ku a vuya ka xivutiso xin'wana a ni swi tiku mina mara question kahle ka ku hlamula na before ni vutsaka a fambi na va mani hi yo question leyi na mina before ni accuser DJ Maphorisa na Small na Kabza the Small hi yo mhaka na mina a fambi na vona mi kuma ku a va swi tivi na ku a yi Nigeria kumbe yo va byela ku yena ya Nigeria na vanhu va so or va swi voneni ku ya Nigeria na vanhu va so leti ya maybe bona a va involve ka to exactly because ntwa a ku i kolotwa 7,000 hambi te mani n'wi kolota 7,000 sort of so I think se a lava ku hakeriwa 7,000 leyi ku a kota ku xava thikithi or njhani a ni twisisi ku suka la ya Nigeria I think yi nga costa vo mali muni hi ku ya hi n'wina loko mi swi langutisa I think kumbe ku hala ka ma 9,000 no estimate I think maybe ma 9,000 because sweswi a na hi nkarhi wa busy mara yi fanele ri henhla because a Nigeria i ndhawu leyi a va tshama kha flyer va ta Afrika-Dzonga so the more ku va na demand yo karhi is the more na mali ya henhla se a ku ri na demand ya ku vanhu va suka leyi va tala so mara swi dyondzisa yini ka genge yona leyiwani leyitsongo leyiwani because mina music ni tiva ku normal ne music's a business but u fanele u va na understanding ya ku hlaya u nga tlotlomeli swi va dyondzisa ku u nga tlotlomeli ku tlotlomela ku tlotlomela khale a nga yi ku n'wi sweswiwani mo ku hi na gigi a Limpopo a ni tivi nchumu hi la ya remember loko ma ku gigi Limpopo un'wana no WhatsApp ku hi ta va hi ri na event hi September mi nga swi kota ku ta mi ta perform no ku mi ta na hakela na a ku ku promote no ku just imagine info sali se ni nga kula ni nga khalabya ni nga fika ka malembe lama ni nga na wani vitanela ku ni n'wi vutisa sweswi ni ku wani vitanela ku va ta ku kinga ya ti-artist ta ka Gaza na n'weti manager mi wela kona ni rin'wini mina ri phuntiso ngopfu ya ma phutisana la mi fanele ku byelana ku tiyiso la mi fanele ku pfunana kona ka vanhu lava a ngo va ya ku promoteni ku ri ke ti-artist ku ta ku ri 16 out of 16 swi nga endleka 6 ya hakeliwa mara just nga hakeliwa just imagine madzenge i n'wi byela ku i ta ku promoteni a famba n'wi byela ku mi brand a nga swi a wu swi tiva kahle sweswo nkarhi wun'wani loko hi vulavula hi ti-artist swone xikombelo xa mina a ku ri ku ti-artist ta Vatsonga siku rin'wani xikombelo na ku navela ka mina i ku ti-artist ta Vatsonga siku rin'wana va hlangana
ku va na event leya ya ku yi ninginisa South Africa hinkwayo. But imane no xikombelo xa mina xi nge koteki mara hala ka ma 2K xi ta koteka siku rin'wana. Na yo se ile ku lwisiweni genge leya mase va nghenelerise va le ku lwiseni va yi dividile kuna mhaka leya ya vasesi lava va tshamaka va kha va lwa vo Gavaza na vo mani va lava hinkwavo va lava va lwaku va lava Gavaza na vo Nsuku vo Sesi Rando Nyimpi nyakanyaka loko mi vulavula hi yaleya ya Gavaza na va ri va mhana xonana na Sesi Rando va ri ma ri xonani na swi tiva hi khala nga n'wina Sesi Rando mi close so ya hi byela ku na munhu un'wana ni tolovela ku la munhu wo caca ai caca liya ai mi vona njhani mara mhaka kahle ka Gaza a ti chavani a delelana a hi hloniphani ya mina a ku ri ku siku rin'wana vanhu va ringeti ku hloniphana. I think because loko va za va sungula ku chingelana a swi involve fame i fame ku la ku dumiwa ya loko mo nghena ka TikTok sweswiwani mi languta ti live leti nga ko va ku chingelana we kun'wana u nga njhani mina vanhu va busy ve loko mi followeni ma mi followela ku n'we ma endla yini vulavula swi swa n'we ma chinga ku fana mini ngo ni tsakisiwe hi Sesi Rando ma twisanyana hi mhaka ku va chinga se ka Gaza vanhu va rhandza munhu loyi a rhandzaka ku chingela van'wana the way mi nga tshamisa xona ingaku mi lo khegetela khumbi so ni khegete xitolo hi lexi na ku va chivona ai comment vanhu va nga twanga ku hi n'we leyiwani hayi khata leyiwani yi lehi ngopfu ne and then